ngivusele umfundisi Tshele, ngivusele umfundisi Phakathi lengimbonako nabo bonke bafundisi labangaba khona namhla kusihlwa. Sivusele bazalwane bobabe, sivusele bomake, sivusele labasha, sivusele masingle adults, sivusele i-children's ministry, ngivusele i-praise team, ngivusele i-band. Hallelujah. Bese ngalokukhethekile sengivusela uthe MC kambe lothe akusiwe ngisheme uthe ngema guests not visitors. Hallelujah. Ngivusele ma guests ethu egameni la Jesu Kristu. Bathandekayo kuyintokoto nenjabulo uthi nikhona lamhla. Hallelujah. Makabongwe uNkulunkulu wathunyiswe yena. Ake ushaye nje makhelwane nge-high five. Uthi njawo makhi wende kona kubakhona. Wende kona kubakhona. May you be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Siyabonga abangcwele kuba khona la manje MC lapha uthi nakakhuluma so ngikhumbuta emagama empeleni ngikhumbuta ngalokwendeka lemuva. Bazalwane ngangikhona emshadweni wakhe. Hallelujah. Ngangisitolomise empeleni ngangaso nje singikhona ngangisitolomise. Manje yena nake engcana kashaya intsambo naye so weyamine ngoba phela nami manje insuku bese tengcini uthi manje mphathi wena ke ngithimile ngoba wena sowungeshe kodwa makabongwe uNkulunkulu bazalwane nami wangendela umusa bangcwele. Hallelujah. Hawo madoda sawubona sithandwa sami. Hallelujah. Makabongwe uNkulunkulu. Wayendinto lensha uNkulunkulu nga 2015 12 December. Dikhathi kwakulapho past 2. I think kwaku 10 past 2. Hallelujah. Awu lapho khona nami ngasho ngathi awu noma kunjani le ntombi lenhle lena yakashabangu kamanzini ngiyayithatha ukuba ibe ngumkambe ukuba sijabulisane siphilisane noma kumnanzi noma kukubi till death do us part. Hallelujah. Manje ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu osigcinile kwaze kwaba la usibusile ke bathandekayo ngebantwana bafana lababili ngumvuselelo nasibongosi. Hallelujah. Ngidawugcina lapho nje angathi noma ikhoma noma isemicolon kodwa nje ngidawugcina lapho bazalwane. Inkosi inibusise. Hallelujah. Sibonge bazalwane ukhona benu, sibonge kakhulu bathandekayo libandla kulungiselela leti nkonzo namhla nami ngisivakashi bazalwane. Hallelujah. Angichamuki ke overseas. Hallelujah. Ngasuka khona. Hallelujah. Sengikhona ke sengilakhaya. Bazalwane kunebazalwane basembabane la ndochaza lo overseas. Manje la khabe kunale language lethi ngeshare. Manje nangisefika mbathe ngeshare overseas. Kontekani overseas? Kwaya ngekuya ngase ngiyabo basho embabane. Hallelujah. So ke overseas ke nasithi overseas sisho embabane. Hallelujah. Umukele bazalwane bonke labazivakashele kokuqala sibonge ukuthi sikhona bangcwele. Ngingathakuti ke bathandekayo Isaiah chapter 43 verse 18 na 19 lesitamfunza sikanye kanye. Hallelujah. Nisavula nje bazalwane kufika lenzaba yokuthi kuyaye kufike tikhathi temvuselelo. Tikhathi temvuselelo lapho khona abantu balangatelela bukhona baNkulunkulu. Amen. Lapho khona abantu baye balangatelela kukhula emseni waNkulunkulu. Lapho abantu bafuna khona kwethwalwa nekusekelwa nguNkulunkulu. Lapho bafuna kukhonda uNkulunkulu khona. Hallelujah. Times of revival. Kuyaye kwendeke ukuthi leto tikhathi tivame kufika nangabe sekubonakala ukuthi tindvo emhlabeni setiyaphetha. Tindvo kade sahambi kahle. Bantu sebakhweshile kuNkulunkulu. Kube netikhathi tema revival. Kungako namhla bathandekayo ngithi welcome to the revival in Mahwalala. Hallelujah.
lapho khona sitawukhuluma phasi esihloko lesithi a new thing noma intvo lensha. Ngicela abazalwane kube khona lo ngifundzela ngesiswati Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Wathi tikholweni tintfo takadzeni ningahlali Tikholweni. Wathi tikholweni tintfo takadzeni ningahlali etintfweni lesetenga bukani la ngenta intfo lensha manje seyiyavumbuka aniyiboni yini ngenta indlela ehlane nemifula eveni leligagadzekile. Hallelujah. Ngesingisi lithi remember not the former things nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Hallelujah. Live last magatse leli bazalwane libhalelwe thine lilungele thine futhi liphilisa thine. Kunemhlabeleli 121. Hallelujah. Lengicela ukuthi bazalwane simane siuhlabele kuphekeletela lelivi lenkosi. Siqonda ekhaya nithini na masingathi ngingalutho asikholwa lapha sobonane sohamba Jesu uhleke bakithi sombona le sombona uJesu ekhaya ezulwini siyambona uJesu njengoba anjalo livi lithi siyawufanana naye sihleli nababa enkulunkulu manje bazalwane lapha ngithi lengoma ayisibekeletele lesihloko sithi a new thing. Hallelujah. A new thing ivame kudzingeka nangabe shokuthi sekunenkinga ngalendvo lenzala. A new thing ivame kudzingeka nangabe shokuthi lendvo lenzala ayisasebenzi. A new thing iyadzingeka nangabe sekubonakala ukuthi hayi kwangathi lele sikubambile akusifithi le standard lekufuna sibe kiso kungako bese kudzingeka a new thing. Hallelujah. Yinye isource of a new thing, isource yendvo lensha nguNkulunkulu. Ngithi nguNkulunkulu ngoba nguNkulunkulu lo wadala izulu nemhlaba from nothing. nguNkulunkulu lothina sekabona ukuthi hayi tintfo atsesikahle bese wenda indlela yokuthi tintfo tibuyiselwe tibe tintsha.
nawudibana naNkulunkulu utinikele kuNkulunkulu le nature yaNkulunkulu ayivumi ukuthi kungaba nekufa kuwe ngoba yena ukuphila. A new thing. Manje bazalwane kunenkinga lekhona, inkinga yesono. Ngoba wathi uNkulunkulu noma akudalile konke kukusha konke kukuhle kodwa kwasekungena sono. Manje sono sifika nekufa. Indvo lethinga sono iyafa. Kanti indvo lethinga uNkulunkulu iyaphila. Kungakho sikhuluma about a new thing ngeke sikhulume ngayo singakakhulumi ngaNkulunkulu. uNkulunkulu futhi yena yedwa. uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. uNkulunkulu wabona athi noma sekungene sono walakha lelisu walakha leliqhebo ukuthi kodwa lo muntu lengimdalile ngamdala kahle ngitambuyisa kanjani. Kungakho sikhuluma about a new thing. Sanibonani kumahwalala kuma revivals. Hallelujah. Sitokhuluma bazalwane about a new thing. Manje lapha bazalwane la sifunza khona incwadi yaIsaiah ibhalwa ngumprofeti Isaiah. Incwadi yaIsaiah ibhalwa ngumprofeti Isaiah. Ngithi angikusho lokho ngoba ngento ngoba iyabhalwa ngilomnye umuntu. Kodwa ubhala at a time lapho khona lesive saNkulunkulu lesikhethwe uNkulunkulu lesithandwa uNkulunkulu lesincobelwe uNkulunkulu lesikhululiwe uNkulunkulu sesimhlubuka uNkulunkulu. A time lapho khona bese sihlubuke ngangokuba bese sigciladwa sono sesigciladwa nathi Thixo sebakhonda lethi Thixo ema idols abathe uNkulunkulu senda abaprofeti bakhe kuthi abasiyale lesive sakhe kuthi akajabuli ngalendlela labaphila ngayo kodwa bona bachubeka. Kwathi noma uNkulunkulu sekavumele tive taka Assyria nakuphi kuphi nabo Gibhithe nabo bonke if you look at their history so bahambe babahlukubeta uNkulunkulu hamba balanze athi hayi ngiyanixolela bafowethu kodwa khona lapho baqhubeka bahlala kule ndawo bahlala kulesimo. So yabita ke uNkulunkulu umprofeti wakhe Isaiah umnika imiyaleto lembalwa nawufunza lencwadi. The first 39 chapters, uNkulunkulu uyakhala ngesono. Uyayala ngesono. Hayi nje kaIsrael kuphela, kodwa uyala tonke letive. Kuthi hey, ngabe niyaqonza yini ukuthi ngingibani mine nestandard sami sithini. Bese uyaqhubeka nakabhala Isaiah, qhubeka from chapter 40 uya embili. So uyaveta uNkulunkulu embeleni namagama lesitawafunza la ngemagama lashiwo uNkulunkulu abhalwe ngeIsaiah. Ngekuthi noma kunjalo ngoba mina ngiNkulunkulu longashintshi ngamthanza umuntu ngoba yena wakhiwe ngemfanekiso wami mina licebo lekuthi ngimbuyise licebo lekuthi ngimphilise licebo lekuthi ngimvuse liyahlale likhona because I want to do a new thing. So ke uyabhala lapha Isaiah ubhala lamagama lashiwo uNkulunkulu emagama esithembiso. Embeleni nawufunza incwadi yaIsaiah chapter 43 kulama Bible laba netihloko lapha utawunaka ukuthi la kuqaleni lithi Israel's only savior. Sisho njalo lesihloko. Sekurekhodwa ke lamagama aNkulunkulu kodwa singakefiki lapho ngicela nje sibuke namagama noma sinake namagama lawabhalako ngeIsaiah elabhalwa ngeIsaiah shiwo uNkulunkulu ngale kuIsaiah 42 verse 1 athi behold my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. Hallelujah. Ngena underline entwana sekhaya akasho ukuthi will bring justice to Israel. Kodwa uthi bring justice to the nations because uNkulunkulu akusiko ukuthi yebo wamkhetha Israel kuthi utawusebenza ngaye kodwa empeleni lensinziso levela uNkulunkulu yebantu bonke. Amen. Hallelujah. Lensinziso yebantu bonke.
akhathalekile ukuthi basive sini, akhathalekile ukuthi baneminyaka lemingaphi, akhathalekile ukuthi ibackground yabo ithini, kodwa bona nabafuna uNkulunkulu nabafuna lento lensha batayithola ngoba uNkulunkulu wayidalela bona. Ngicela sesibuke ke bazalwane kanye ukuthi uthini uNkulunkulu kunanga emavu. Ngicela sinake nangu verse 19 wa Isaiah 43. Hallelujah. La ekuqaleni bazalwane kulesingisi sami lithi behold I am doing a new thing. Hallelujah. Ubonaka lamagama abathandekayo athi behold. Yabona lazi lathi iBhayibheli behold. Ubo wathi ukuthi kunento lenhle, kunemlayeto lomuhle loqhamuka kuNkulunkulu. Hallelujah. Uthi behold I am doing a new thing. Naka ukuthi bazalwana akasho uNkulunkulu ukuthi I was doing a new thing. Akasho ukuthi I will be doing a new thing. Uthi I am doing a new thing. Hallelujah. Because uNkulunkulu akalali. uNkulunkulu akatheli, uNkulunkulu akadzinwa, uNkulunkulu uhlala sebenda noma thina singaboni, ahlelisa letinto takhe athlanganisa kuze lelisu lakhe litawufezeka. Uthi behold I am doing a new thing. Hallelujah. Lapho bazalwane nginaka ukuthi khona le ku Isaiah 42 verse 9 uthi behold the former things have come to pass and the new things I now declare. Before they spring forth, I tell you of them. Hallelujah. Lapho bazalwane nginaka ukuthi ngalokuthi Isaiah uthunywe uNkulunkulu, uNkulunkulu ukhuluma ngesiphetho ekuqaleni. Hallelujah. Lapho phela bazalwane nakabhaya Isaiah kusengendeki la khuluma ngawo uNkulunkulu. Lapha uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi lesive sami ngenxa lesimo lababuso sengavele ngibanikele kulesive saseBhabhiloni. Kodwa khona lapho batshele Isaiah abantwana bami ukuthi mine in the background ngidabe ngisebenta because I want to do a new thing. Kungako Jeremiah umprofeti wafike wase so uyasho yena wathi uthi uNkulunkulu ngitanikela kulesive 70 years. But njengoba nginitshelile ngiyanitshela nyalo ngithi after 70 years ngitanikhulula for I know the plans I have for you. The plans to prosper you. A new thing. So lapha bathandekayo uthi uNkulunkulu sitshele lesive sami ukuthi behold I am doing a new thing. Domemetela namhla kumahwalala ukuthi behold God is doing a new thing. Hallelujah. Bese ke bazalwane uyaqhubeka le verse lithi now it springs forth. Do you perceive it? Now it springs forth. Do you perceive it? Do you perceive it? Ngalamanye amagama uyayibona yini lento lengiyentayo. Uthi lo mbuzo kodwa uNkulunkulu njengoba lento isengende kubatayibona njani? Ngase ngiyakhumbula ukuthi bazalwane lapha umprofeti bekakhuluma nebantwana bakaNkulunkulu. These are children of faith. For we walk by faith, not by sight, because faith is hope in things you have not seen. Lokho ukuthi uNkulunkulu uthi lapha yebazalwane ake nikhole ukuthi yebo nyalatimba ngetimba ngendaba ematima kodwa kunenvo lehle lengiyendela abantwana bami lapha kholwa ngimi laba bekelithemba labo kimi laba kholwa mina eNkulunkulu. I am doing a new thing. Ngabe uyayibona yini in your spiritual realm? Uyayibona yini lento? Mhlambe lokunye sokubonile sekuyaphatheka ngetandla kodwa uNkulunkulu wathi ukuthi he is doing a new thing because uNkulunkulu and into lensha ihambisana naNkulunkulu. Hallelujah. Bese lapho bazalwane uyaqhubeka uthi I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Hallelujah. So uthi uNkulunkulu lapha behold shothi jabulani bathandekayo bese uthi do you perceive it? Shokuthi kubambeni lento ngekholwa bese lapha uthi I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Uthi uNkulunkulu things will change. Amen. Hallelujah. Ebazalwane na ukhuluma ngewilderness ukhuluma ngenzaba noma sikhathi lapho khona tinto tingahlangani. Sikhathi lapho khona uhamba emadimeni lapho abazalwane kubuya lesithombe sebantwana bakaIsrael bathi sebakhululiwe eGibhithe bathenjiswe ukuthi kunelive lestalidla bathi khanza basendle.
kodwa basendle banaNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu who provided for them. Amen. Bathi noma sebalambile wabapha imana, bathi noma sebomile emandi aphuma edvale bathandekayo. Because sekushito lomnikati wendalo, lo muntu lo wenda tintfo letinsha, uthi lapha I will make a way in the wilderness. Because he is God who created the wilderness. Because he is God who can make new things. Uthi uNkulunkulu ngiyavula indlela khona lapho bantwana basekhaya ningamangali ngale wilderness. It's just a phase. All you need to do is keep your faith in me. Nathi ukuthi ngeke nginikele nife khona lapho. Because ninenkholwa ngimi mina uNkulunkulu bese uthi and there will be rivers. Hallelujah. Ngibele kancane bazalwane yena lo Isaiah uyabhala lapha Isaiah 35 verse 8 uthi and a highway shall be there and it shall be called the way of holiness. The unclean shall never pass through it because that way is God's way. uNkulunkulu utawenda indlela lapho ingabonakali khona leni ngoba wena ukholwa nguye. Ungakuyekeli ikholwa uNkulunkulu. Utayakha indlela utayivula nalapho ingabonakali khona. So uthi ke lapha and rivers in the desert. Hallelujah. Lapha bazalwane nginaka ukuthi kunale wilderness sekunale desert. Ngimi kuhlukene kabili letindzaba. I-wilderness ngenteka kube usendle. Mhlambe ikhona leyo vegetation but endle kuvame kuba netilwane. It's a dangerous place where you are not safe. But the desert bathandekayo indzawo leligadvule. Ubathi uyabuka next to you ubathe yeNkulunkulu iphi le promise? Where is the new thing you are talking about? Angiyiboni ngemehlo. Kodwa lisi khona lapho uyawakha imfula. Shothi le mifula bazalwane in the desert ikuvame kushisa. Naso dehydrated utavama kulimala. But God is saying even in the desert I will make rivers. And when there's rivers shows now utawatfola emanti ekunatha. When there's rivers shows ne vegetation itawukhula. Nakunemfula shokuthi nekudla utakuthola. Lokusho ukuthi mntwana sekhaya ngalamafishane nawuhleli kuNkulunkulu noma lento ungayiboni nyalo. Trust that he is doing a new thing. And he is working on it. And naso ibona utawumangala, naso ibona utamdumisa yena uthi uNkulunkulu nembala wena uNkulunkulu wendalo yonke. A new thing. Hallelujah. Manje kunaka bazalwane ukuthi lethi I am doing a new thing. Shokuthi lapha bazalwane lento lensha uNkulunkulu la yendako iyendeka. Kodwa idzinga ukuthi wena ube nalokholo. Lengunaka kubazalwane ukuthi uNkulunkulu ungcwele. Manje ufuna abantu labangcwele. Lo bhala lencwadi ngumprofeti Isaiah now ya chapter 6. Uyachaza Isaiah ukuthi yena wafika kanjani enkosini. Lithi wathi uyafika ethembelini wakhanza inkosi engatimulu. Ikhazimula wabathe uyatihlola wathi hayi angisalungi mina kuba la. Kodwa khona lapho wasethi uNkulunkulu yes that is what I want. Nangabe utahamba naNkulunkulu nangabe umfana kaNkulunkulu who wants to see a new thing umfana utawushesha abone ukuthi inkosi angemi kahle nawo. Lithi khona lapho likherubhi lase liserafi lase liyathatha lahle lapha liyawushisa umlomo wakhe lathi khanyalo ke ngalokuthi ukhonile kubona ukuthi angafaneli ukuthi ngiyibone into lensha nyalo ke tonke ntono takho semthethelelo kwasethiwa siyabuta uNkulunkulu wathi kodwa ngingathuma abani kuhamba kuyawutshela abantu nekubayala ukuthi lele ngubone emhlabeni akusiko lenkufunako wathi ke Isaiah inkosi thuma mina. God wants to do a new thing but he wants you and me to come before him. He wants you and me to say Ngosi I am not adequate. Ngosi I am not enough. All I can do Lord is surrender myself unto you. Is surrender my will unto you. Kube nguwe Ngosi who molds me and shapes me in what you want me to be. Once wenda njalo utawusiyaqala uyayibona lento. Ngoba uNkulunkulu wenda into lenje. Lapha bazalwane uNkulunkulu yebo lenzaba wayikhuluma ngaIsaiah. Kodwa leli bekakhuluma ngaye ukuthi inceke yakhe bekungasuye Isaiah.
Manje lapha le clue sithola lana ku verse 18. Uthi uNkulunkulu forget about yesterday. Forget about the past. Ebazalwane nakunento letasibamba singayiboni lento uNkulunkulu lesha lafuna kuyenda limuva lethu. Sitha siyavama kuma lapho. Siphoka ukuvetela nje uthi kodwa wena uyakhumbula insumbana. Uyakhumbula into uchamuka kuphi? Uyakhumbula into wendani kunangiyumnyaka? Uyakhumbula into ikhayikini kunjani? Abese nakubelesela ngetinqoda itolo. Lithi lelivi lapha uthi uNkulunkulu, do you see it? Usho kumuntu lokhahliwe ngelimuva lakhe. Hayi ngoba nje ukhohliwe utabeso lachubeka kwenda. Lo muntu lakhuluma ngaye uNkulunkulu lapha ngilendvodzana yakhe leNkristu Jesu. Hallelujah. Ngilendvodzana leNkristu Jesu ngakakuthi nguye lo Isaiah lebhalako lapha ku-Isaiah 9 verse 6 uthi unto us a child is born, unto us a son is given, the government shall be on his shoulder, he shall be called Prince of Peace, Wonderful Counselor, and the King of Kings. Singaparaphrase abazalwane. Leni ngoba uNkulunkulu uzama ukuthi ebazalwane noma itolo tinfo tendekile kodwa namuhla nangabe nikholwa ngimi kholwani ukuthi le ndvodzana lengithumele ingaqolela konke lokwendekile le ndvodzana lengithumele ingakususa konke lokwendeke itolo le ndvodzana lengithumele ingakunika impilo le ndvodzana lengithumele ingakuvusa emoyeni le ndvodzana lengithumele ingakusinzisa ingakukhulula kuze wena utangiseva. A new thing. I am doing a new thing. uNkulunkulu wendinvo lensha kumawalala. uNkulunkulu wendinvo lensha eMbabane. uNkulunkulu wendinvo lensha eSwatini. uNkulunkulu wendinvo lensha eAfrika. uNkulunkulu wendinvo lensha emhlabeni wonke. Kodwa udzinga mina nawe. Kuthi sitinikele kuye. Ukhona Kristu Jesu. Ukhonela mina nawe. Lithi livi lakhe yena ungummeli wethu. Losimela koBaba eNkulunkulu ummeli wethu losikhulumelako naNkulunkulu unguye babe losincuselako kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Uthi uNkulunkulu a new thing. I am doing a new thing. Manje bazalwane lapha kunalomhlabeleli lesicale ngaye siqonda ekhaya. Nginaka ukuthi lapha bazalwane lo mfanekiso la wenda koNkulunkulu ubekisa apha the wilderness ubekisa ngedesert kunebantwana bakhe labakhokhe eGibhithe baphuma ehluphekeni wabethembisa ikhaya wathi kutakwa nendzawo lethiwa ngiseKhenani lapho khona konke lenikudzinga niyakuthola. Manje sengiyanaka abazalwane thina sikho eGibhithe thina sikho endle kodwa kuleli khaya lapho kuna sifike khona likhaya lasezulwini. Manje leli khaya I believe is the new thing that God is talking about. Uthi uNkulunkulu kithi uthi uNkulunkulu kumahwalala ufuna tonke tive ufuna bonke bantfu kuthi befike lekhaya lapho wakhona khona yena kodwa ngeke bafike basahlele sonene. Kungako uNkulunkulu ufuna mina nawe kuthi sisukume thine nawe sitimisele thine nawe sitinikele kuthi Nkosi yini lengakwendela yona kuze umhlaba utawubona this new thing that you are doing. Uyabuya Jesu. Yebazalwane uyabuya Jesu. Yathi sihambe sikhohle ukuthi uyabuya Jesu. Manje ke kumcebo abazalwane ukuthi sithi nasesathi ukuthi he's doing a new thing bese siyema esikhaleni sithi Nkosi ake usithume njengoba wathuma Isaiah ukuthi sibatshele abantu ukuthi ukhona uNkulunkulu lothethelela tona. Ukhona uNkulunkulu lophilisa abantu. Ukhona uNkulunkulu lokhulula nako. Ukhona uNkulunkulu lokunika amandla. Ukhona uNkulunkulu lokwethwalako. Ukhona uNkulunkulu wakudala. Ukhona uNkulunkulu lofuna abane ebudlelwane nawo. A new thing. Can you see it? Can you see it? By faith can you see it?
yathi ngangilibuka leli verse ngibuka mina the physical things that we see, but ngekulibuka from the eyes of Isaiah sengiyabona ukuthi cha uNkulunkulu abekhuluma about le spiritual revival. Amen. uNkulunkulu ufuna sivuseleleke emoyeni. Nasivuseleleke emoyeni sitamfuna yena. Nasivuseleleke emoyeni sitamlambela yena. Nasivuseleleke emoyeni sitamsebenzela yena. Nasivuseleleke emoyeni will be a powerful force. Lapho siphuma khona kube nemehluko. Njengoba sitawuphuma kusasa sihamba ngalesibindi kuthi lo uNkulunkulu who is doing a new thing, he is with us. Ukhona uNkulunkulu. Wethembekile uNkulunkulu. Uyasebenza uNkulunkulu. Ufuna ukugucula impilo yakho na. Ufuna ukugucula impilo yethu. Ufuna kuyirenew. Because konke lokuthinzana naNkulunkulu, konke lokuhlangana naNkulunkulu gets revived. It gets refreshed. It gets renewed. It's given new life, and not just earthly life, but eternal life. A new thing. Do you see it? Hallelujah. Do you perceive it? Akhathalekile ukuthi ukuphi empilweni currently. Akhathalekile ukuthi kwentekani. But if you have faith in God through his son Jesus Christ, he will do a new thing in your life. And when he does it, utsimhlabeleli nebantfu baboni. Hayi babathe bayambona lo mthandekayo. Hayi thina simathi anje kodwa because there is a new thing lakiyo. Siyawubona lo mehluko. Hayi mani impilo yakhe iyashintsha. Kwenta kwakhe kuyashintsha. Kukhuluma kwakhe kuyashintsha. Nathi sesifuna kwathi ukuthi hey ngana sekhaya yini kangaka waba fresh kangaka. Bese uyabatshela ukuthi ngikhonda uNkulunkulu lophilako. A God who is doing a new thing. He can do it for you just like he's doing it for me through his son Jesus Christ. Ngicela sukume bazalwane. Sitawukhuleka. Hallelujah. Oh, hallelujah. Siyakubonga Nkosi Jesu. Hallelujah.
Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. There are times of revivals, times of renewal. Lapho khona abantu babona ukuthi sesikhashane naNkulunkulu. Kuba nalendlala nje ifuna uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ufuna abantu labatawubona ukuthi it's a time for a new thing. Bantu labathatha inikela bathi Nkosi, mina ngicela nje ukuhlala kuwe. Nkosi ngicela kungasuki kuwe. Nkosi ngicela ukukhula kuwe. Nkosi ngicela unginike amandla ukuthi lokho longithume ukuthi ngikwende. You will see this new thing. And people will feel this new thing. And their lives and our lives will be transformed into a newness that only God can give. Wethembekile uNkulunkulu. Wethembekile uNkulunkulu. Kuningi bazalwane lokusikhweshisako ebukhoneni baNkulunkulu. Lo mhlaba nako konke lokwenteka khona abazalwane kuyasikhweshisa uNkulunkulu. Kodwa as we remember that he is doing a new thing, kwangathi kungasikhumbuta ukuthi kufuna sibambelele. Bambelela mntana sekhaya. Bambelela kulokholwa uNkulunkulu. Noma mhlambe letinto ungatiboni, kodwa uthi Nkosi ngoba wena uthi tetiyendeka futhi uyadenda. Mina nje ngikholwa lokho. He will revive you. He will renew your spirit. And you will see these things. Siyathandaza abazalwane ukuthi sisamsebenzela uNkulunkulu. Aqhubeke ativete. Asinike amandla. Ngicela umfundisi phakathi ude ngempili. Dasibongela Inkosi inbusisi. Nkosi Jesu. Hallelujah. Kukhona amagama la washilo umfundisi lapha ahlale enhlitweni yami. UNkulunkulu tawukhona kuyenda lento lensha nakunebantu labatawuthi I surrender. Ngoyivile namagama ahlale emphefumulweni wami. Ngeke uNkulunkulu ahluleke individual nje nempilo yakho mase ufuna uNkulunkulu asebende ende lokusha ukhohlwe ngilokuzala kufuneka isurrender. The rest is done by God. Kwakho isurrender ngoba sikhona ngekwethu. But nakumahwalala siyathandaza leshumayela isiprophet. Revival, a time of renewal, a time Bible it's encwadini etendo times of refreshing will come from the presence of the Lord. Akasi refresh uNkulunkulu kumahwalala akayihambele uNkulunkulu lenzawo sisangenele emakhaya. I'm going to pray. The Spirit of God is leading me to pray for tomorrow. As we get in there, Jesus first must step in. We want to follow. Silanzele tinyathelweni takhe ngoba nguye lo ngasinzisa abantu. Hallelujah. Nguye lo philisa abantu. Nguye lo wenda kangcono kunemandla ethu. Bazalwane simemo salamhla sithi uNkulunkulu kuzente konke lakusha asisarende. Isho njalo leShumayela. Ebese sibuka ngemehlo ekukholwa singatiphakamisa tandla tethu kodwa nangabe ukhona ke umuntu lothi yathi mina ngingephandle
ngaphandle ngingephandle kwalesibaya sekwenda kwaNkulunkulu ngevele ayende kimi into lensha wena ngisetothandaza ungeta ngembili kodwa thina sonke nami la ngilaphansi bengithandaza abazalwane ukuthi God I surrender I want a new thing in my life uyathi kuhlale entweni yasendulo kuyabambelelana phela kuhlale ku history yakho neminyaka losoyikhontile nema experience no asivulekeni sithi Nkosi akuqale kimi ayikale kimi imvuselelo ayikale kimi ayikale kimi siyasarenda selibandla lakhe nasemiphefumulweni yethu sithi Nkosi yenda lokhu lampilweni yami ayayaya ngiyadithandazela kuthi namakaqale kimi asebenze uNkulunkulu ngathi uyaqala hey babe siyabonga kusihlo egameni lika Jesu sibonga livi lakho Nkosi losolukhulumile ngenceke yakho sibonga Nkosi kusikhumbuta ukuthi kuhambe kufike isikhathi la khona abantu ba realize ukuthi they need the doing of the Lord bese bakhalela uNkulunkulu kuvuke indlala yekufuna uNkulunkulu ngiyathandaza for a high level of appetite hallelujah I pray God Almighty give us an appetite for the things of heaven give us an appetite for you ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sisite Nkosi silumuleke emikhubeni yayitolo sisite Nkosi kuze kuthiwe ngabe kwendekeni kumsawakhishe we see something that is different is now prophesying in the name of Jesus Christ Lord we speak in the atmosphere and we release words of faith kwekusegameni lika Jesu akube nemvuselelo igelede kumaholana hlangana nebantu bakho asithembi thina sethembe wena yes Lord uNkulunkulu siyabonga ukuthi ngesihambe sodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi ngesihambe sodwa ngoba njalo uthite wena I will be with you till the ends of time oh my God we have confidence in this kwekuthi uhamba nathi ngegama lika Jesu Kristu usenda ingolesha kulabanye wephula emajoka usenda ingolesha labanye ulumula ubaphula kuma addictions la wrong usenda ingolesha wehlulekise mandle bumnyama in the mighty name of Jesus Christ they are walking in the very experience yekuba sebukhoneni bakho ngegama lika Jesu Kristu labanye bayidzinga empilweni zabo labanye bayidzinga emakhaya loba lana bayasho bathi awusengiyabuyela ekhaya kodwa siyathandaza ngegama lika Jesu as you are reviving us as you are renewing us oh God Almighty ngene emakhaya hallelujah fohla uNkulunkulu wende lokungendiwa nguwe kuphela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga ke Nkosi ukuthi na uqala wena kusebenza lesi lokusigwadi kahle ukuthi kude longamisa losoqalile ingako uthite wena loqale umsebenzi encwadzini yabaseFilipi 1:6 utawufeza kuze kube langa la Kristu Jesu we thank you that you began a good work and you shall take it unto completion Busisa inceku yakho Nkosi lokhulume ngayo qhubeke Nkosi uyengetetele ukuthi nakusasa iqhubeke
isilethele umlayeto lobuya ezulwini. Unkulunkulu siyakhohlwa kwasendulo. Siphakamise emehlo ethu. We behold, we realize, we see what you are drawing our attention, and we are saying yes to you. Ngegama lika Jesu Kristu. If we believe all these things, we can clap hands and make a joyful noise for the Lord. Hallelujah. Nana usahamba nje hamba ozindla kuthi ngifuna kuvisisa nakusasa le new thing. Uyeva Mose. Ibe siyatshintsha nale tone new thing. Siyabonga mfundisi kakhulu. Hallelujah. Uyangihlebela umfundisi lana ukuthi ingasheshe uhambe MC kwadise phela. Hallelujah bazalwane. Siyabonga khona bakho bathandekayo la. Sicela nokuthi sikhumbule bazalwane ukuthi nakusasa sichubeke kangako bathandekayo. Siyaqala ngasikise nzambama kule nkonzo lefana nale, but ekuseni sinale khambele emakhaya singena 8:30 bathandekayo. Sitabe silasonveni sitawuqala isincwadzisane 8:30 bese ke sesiyaphuma singenela lamakhaya nanawo i-guest yethu namuhla. Siyacela ukuthi ube khona 8:30 kusasa sisaphuma ngoba le meeting iningi le. Zone 1 to zone 6. Nengakhulu bathandekayo. Ngiyathokoza nje ukuthi sine radio ya overseas la. Basakade be radio ya overseas bathandekayo bala bathandekayo. Ngiyababona bahle nase ba displayiwe lapho kwathi ngithi abasukume basakade be radio. Hallelujah. Angathi nambe kuzama ukuthi monyonga la ukuthi ngendaba mhlawumbe ngawuphuma ku radio. Hallelujah. Siyabonga bazalwane ukuthi nikhona. Siyakhona ukuthi kusasa kuseni asinangene ehleleni bakhumbule ukuthi siyakumahalala. Hallelujah. Ngoba bona bangena selele bathi bazalwane sijake emahalala. Hallelujah. Ilinke batasisendela bathandekayo. Stawuva lothi basi memetelele mbamba yini. Amen khona lapho. Hallelujah. Siyabonga bazalwane siyabonga hamba sisifikela ngiyaxolisa lapho ngubideka bikhona. But nje sibonga lesimgcoka lebese sisebenzisa ngelesa ka Mason ha. Amen. Ngiyacela ukuthi lesikhathi sanyalo sinike emabhalane bazalwane. Utawushoda imemetelo lemfishane kwami kusekuphelile nje kudala ngempili bathanda nje umuntu omdzala ke ngengisasukuma bazalwane. But ngiyacela ukuthi mabhalane nakacetha nje imemetelo dakhe ngoba ngisase ngimi MC. Hallelujah. Sicela babe badges edengembili bathandekayo asivalele lenkonzo bazalwane. Asicelele umusa kusimakathe ukuthi sihambe kahle. Tawumemetela konke ke mabhalane wami mina ngeke ngisabuya bazalwane ngibongele kakhulu sisibamisa. Sibonga live lakho Nkosi. Jani biyabuna timbali dohloke. Kepha live lakho limile kuze bephakathi. Siyalibonga Nkosi namhla imvuselelo lesiniketa yona ukuthi bheka wenda info lensha. Father, renew our spirits. Renew our inside. Ngegama lika Jesu Kristu senaza sisaphuma Nkosi kwangazuthi lo mlilo kwangazuthi lo mlilo lovutha kuleli altar ngede waqisha uNkulunkulu wethu namandla sikhiphe imilotha Nkosi umlilo wakho uhlala uvutha njalo njalo moya longcwele longparafini lovuthisa lesi sibane achubeke Nkosi aphuphume empilweni tethu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu namandla umsawe Nkosi yethu Jesu Kristu nelithando nebudlelwane bamoya longcwele kungathi kungaba nathi sonke in the name of Jesus Christ we pray. Amen.